It was an exciting day down the line of COVID-19 when the majority of the elderly have not been able to step up. Social distance. Today is World Elder Abuse Awareness Day. This is a day when the Department of Social Development, as well as government in general, makes people to be aware of the importance of the elderly. Sente misa hore ka jebulela le nna ke tlo fana ka engwe ya dintho tse sa ntulang hantle. I am a retired professional nurse. Ke bua on behalf ya batho ba willing di retired civil servants ona ba sebeleditse mmuso ka dilemo tse ngata. Di tswile di social relief distress fund. Empa rona bana ba relief di pensioners ka jene re le di civil servants mezulu le ha na kana re fela GEPF e re fela ka ba ke 5 cent ho ya rona ena e tseleletseng mohlomong ne ka re thusa mo ka tla ba ditapole ke 80 rand rona go bane re pensioneng go thuntse re fumana kgwedi le kgwedi ha hona ntwe re etseditsweng re le batho ba dilemo tse putswa re sebeletsa mmuso ka boima re wa re tsoa empa ne ka re se re lebetse ko re ka re ha re soka re ba le impact on ka eng kapa eng mona lefatsheng re tshwana le batho ba ka re mosotwe se re betse lebitla ntse le fumana bidinyelo le fumana it's enough mare ntse re imetse dintho di nyolohile ra soteya ka nnete bona ke le go hopoleleng all of us the civil servants tse retirileng re ntse re sokola jwalo ka mang le mang inyane ene re thola ka nako ena ya covid e boima haholo ho mang kapa mang ya leboha. This is the day we have to raise awareness and protect the elderly. Dumelang bomme le ntate. Nna ke mme Maria Mokodutlo ke tlhamane kutlwanong. Kgatlo ho bitswang o le reko. Ke kgona nna ntho bua kana se ntho ka le hakalo empa ke ntho e tlo hloka tlhalosetso hobane ke tla tsena ha ke emela nna ke le mo. Ke emetse batho ba tlhang mo. Mokgatlo wa rona haholo kwa sports. Re bapala di Golden Games. Razima ha re bonkgolo ba le banang mo ba dutseng teng.
ba roka ba loa ba etsa ba tlo tsamaya ha for emetsa kapa eng re ya re fika re trainer re etsang empa hona le dintho tse ko re bonkgolo re maqheku hona le dintho tse ding tse ke kopang tlhatsitso ka tsona hore e le hore hona le phapang ya boqheku mona ha e le hore ha o mona dibakeng tse bang kapa mekgatlo ena e registered le social development mo bao ba etelwang ke social worker na ba fapane le bana ba mohlomong bona ba sa duleng mo ba tla ba dutse letshehare kaofela ba ba tsamaya afternoon ke botsa tjena na hobane hona le dintho tse ngata tse etsahalang tseo bonkgono le bona o tla utlwa ba ntse ba botsa bana e le hore rona re tlo hobane re setse re tla utlwa go thwe social family tlile sebakeng se itseng ka re kutlwanong go utlwa gore maqheku a sa le teng a bile a tswile a mangata a bile a ile parlamenteng gona marantla ke information re fumana kae if re lokela hore re registere re tlhalosetse gore le kgone ho fumana tse ding tse fumanwang ke maqheku ana a dulang dibakeng tseng kapa a registerang hobane ga tseba bonkgono a ke re jwalo o tla bona a tla a re skipanyana a itse kepse kapa tshwere phofunyana kapa tshwere gona social worker ne tlile re tliseditswe 1 2 3 gona ho itse ka se itse re tla re kopane re tlo etsa botejana ba why ba sideline gore ne ke batla fela gore utlwisise gona gore tla re be recognized le gona ke fumana gore ntse re wela tlasa ona maqheku hobane le gona mono ba tse ba teng ntse ga ke no pheta dintho tse ntse go bana le nna ne ke tlo diwa ba se dibu maka ka fitsa fela gona e le go phapakete maqheku a sa registerang a tsebahalang gore bona ba dula ba kenyetseng social worker di etela bona fela information a e fihla hobane ba fihle ba closetse ba ba teng ba ba mo tlofona ba teng dibakeng tsena tsa sports ba bile ba teng le mahaeng ao a ba fihla ka ba fihla ba closetse bana ha o monate ha o bona bonkgono bo tete mo le ba utlwe ka re bona ha o na le ba bua dipuo tse ding tse le gona re sa di sa re kgahleng. This time around, as a department, small as it was, we were able to bring them. We are here in Lizweli Putswa. Ntshwane re sa tsebeng na e hlaha hokae e ya hokae lebitso la rona ke mang re a le utlwa mara ha re tsebe na ke ntho jwang mme rona re baketse mathata mama hobane re bo nkgono le bontate moholwane lebitso la ka ke mme Ellen Sejane bomme mme mamiki utlwa ke sa tsebe gore na ke qala kae ntho na ke qala ho mme ke na le bothata go tloa 2017 gobane gona ke le tjena mme ke bua tjena ke le tjena ke le nkgono wa 70 years ke na le bothata mane lapeng ha mmogo le sebakeng seo se sebedisa ke le bonkgono le bontate moholo ho tsatsi le selemong se seng bonkgono ba ile ba balea ka baka la botlokotsebe bo ka hare ho motse ona wa rona mo re sebeletsang teng re la ra iteka mme gobane o tlo moketa go tsosa wa itekang re le maqheku ga re kampela sebaka seo se re leng ho sona ga ba ka etsa boduba ha o keke wa kgona ho jwetsa gore ke lebaka le tjena maqheku ana ba le ala ha ka mme mamiki ha ka ke na le ntlo e ke haetswe toilet ka ntle ke na le toilet ka tlung empa ha ke sebetse ha o flashwa kae ntate ho tlala makaka jarete ena kaofela ha ona mo ke tsamayang teng le gona ke le tjena ha ke sa tseba hore ke tshwanetse ke ye ka yabane ke ne ke sebedisa toilet ya mokoti e tletse mme ha ke tsebe na tshwanetse ke etse jwang ke sitwa le ho bua ka ha ke bua ntho e seng a ka ka wa lona no le tjena no tla mo nna ke itse siki ena mme le ha ka ya fihla ho nna ke amogetse hobane bothata be ke nang le bona bo lokela hore ka ntshwara. This is the district where I am deployed to ensure that we reach out to the people in our services, not only as the Department of Social Development, but as government in general and all the 3 spheres of government. That's why I'm here today. Kana la mathata go la maqheku a kere kana bana bana ka la go subsidy ha ka subsidy ga ke kaya ke le maqheku basadi ke pele si mo di fie ka mana ka 16 di 300 Medicine.
Okay. Re na le mathata a maqheku haholo a matlo. Re la nka di-subsidy bona ka nako eno ho haholo, re nka di-subsidy. Jwale no ke mathata mme ba ke mathata maqheku yo ntatemoholo wa ka mora hae wa ikhayela. Go ntho ile sa se le ke ba mo khatsela ka le message la bra ho ke. Ha ke tsebe ntlo ka beha wa ka maemo a hantle ka jwang. And ba ha ka tšhelete be ba be di nkgo. Be ke mo jotsa le ka go mo mashebana le nna tjena. O sa kgaotse lo ntate ke tswekere. Ibelo tsentse pondo ke nyana ka ntle ba ne ke ntate bana ba teng ka tlung ka banka ba tlo ka ga motho. Tselo ba tsentse pondo ke nyana ka ntle ka mane ke bona hore o ha tlhabiso a etswana. Ke kopa batswadi ba ka maqheku a rona a ke le sema ke ha ka la go balela matlo haholo. Tate me ya go bona la kopa la ga nka di ga ngodisa ga ba ngodisa kaofela. Ga isa dintho ha se le isa dintho man ha ba se bala matjhabeng. Motho ba tla thusa ba so thuso dino ena tete mo ko tete mo a sa ikhayela a sa tsemo mo ha a ya tsaka ba nka le ba ho ba tapela. Okay, thank you mama.